it's your birthday today. So, nagluto ko og puto maya. Parisan og mangga. Dayon na ay hachuko, Milo, pares. Thank you. Kabuutan oy. Ang rang kabisi. So, ako na lang kang gipreparean og is na kay busy ka kaayo sa imong pag-answer sa imong module. Happy birthday, anak! Thank you, Nanay. I love I you! love you too. Ay, ka very good!